nivyo vraiment gusa ico muna cyo genda batwari babiri nyene niko nundi muntu vyamushikiye ego vyamushikira ariko hari ibintu bidatahurutse umutwa ndamutwari babiri umva urukundo nabase niko barungana nawe uravyumva sawa no sinokubwira ati ndaguca intege ico nakubwira cyo Shadia ugiye kumutongoza bataye kumwe na Dorcas nakwemerera okay jira nshaka kumuzina Shadia sawa kuguza Shadia no gikora none Shadia ushaka kumubwira iki waguma muhanura mu conseil cyane ndamukeneye waramukunze namukunze so babwiye ni atari okay kora bwa ati waramukunze Shadia ni kimwe ariko ico cyo nakubwira Shadia bataye kumwe na Dorcas ngo atari babiri niko batakwemerera nabibonye ariko nakunze Shadia wenyene ziba yishume diakoni mkomkona nasi behind camera chai kumwe musikie polisi alikata uta baba leo sijijali mama juni kona mape uko mu action shani kona hela kweli tunaenda unasikia wewe nishamaski lazimisha kamera mi tunaenda Hera wakunzi banyishu media kuri mkomkona nasi behind camera cyane kumwe na John nikuze John honyene kuze hari dina yuwe numvise shasha nzorivuge nyuma ya kamera kuze oyeta kudavuga ati nice vuga tumve so bakuzi banyishu media reka umuntu be serious kuri umunsi numvise umunezero uko nayumve kumuraba bibi wa bambisi ubameze bon ubu arashima Imana ubarakomeye alhamdulillah Imana dusenga siba yari so guys no musi turi mu bwami bwanyishu media hari umutipe yagerandura bwa ati nice ndagukeneye hari ikintu shaka tuyage hari ikintu shaka kubwenda mbwa ati guys nati kamera mbwa ati no problem ata kamera uko nabyonye byabaye imbere ya kamera so bite sawa bakwitwa bien fait na bien fait okay bien fait so bien fait how do you do so ndamkiza kwanza banyishu media ndabaramukije abakunzi ba INYISHU media okay bien fait wandondeye umbwiye ati nice ndagukeneye rero ukuntu ubonye rero warunkeneye sana uransanga no mu biro no mu bwami bwa INYISHU media what is this ufise ingwana nyabaki kunyituye nk'umukozi wa INYISHU media nje twiyemeje ndashaka kugufasha wombwira niki ngorane okay ama icari kinzanye hari ikiganiro migeze gukora c'abakobwa babiri bashaka umutipe batwara bose Murashobora ewe ndo no kwibagira ikana je nayikoze okay muri bajya abakobwa rero hamugora nakunzemo nashaka umuze nawe okay ariko ikintu nakubwira cyo benfi bajya badada ko ari babiri umwe bamwitwa ni Shadia undi bamwitwa ni Dorcas wakunze nde nakunze Shadia okay ariko ikintu nakubwira ikintu cyo benfi bajya badada wakunze mu umwe ushaka wona sinokugatisha tamambwa ati ngo bakunze INYISHU media ngo nayisingura mukatije tabano sinokubwira ati ndaguca intege ico nakubwira cyo Shadia ugiye kumutongoza bataye kumwe na Dorcas nakwemerera okay jira nshaka kumuzina Shadia sawa kuguza Shadia no gikora none Shadia ushaka kumubwira iki waguma muhanura mu conseil cyane ndamukeneye waramukunze namukunze so babwiye ni atari okay kora bwa ati waramukunze Shadia ni kimwe ariko ico cyo nakubwira Shadia bataye kumwe na Dorcas ngo atari babiri niko batakwemerera nabibonye ariko nakunze Shadia wenyene mwana we hari ibintu bidatahurite so ayigo kwa ngo rukundo gona nana utaye niko bati kubwiye ati uravuye unsode mu bwami bwa INYISHU media wandonde hasi no hejuru uko naje ngangwa nubambwiye ati nese arimo nakurondeye uno musiye tuciye tuhura turavuganya gusa ikintu cyo nakubwira bien fait hari ibintu kusanga bidatahurite mu buzima none uramutwaye iwanyu okay basi bishitse uragiye kumurondera inde Shadia shita kubwira ati mpaka Dorcas wera rukundo mukunda Shadia ucumwemerera mpaka no mwene wabo none iwanyu bo bifatamo gute biravana ni kuntu tuba twavuganye ndabizi bazonyemerera kandi ari wenyene akwemerera wenyene ufisemwo intuze nyabaki ibintu bavuga ati ko byatangwe kuva ari abana gushika ubu bakuze wowe bahinduramo gute
ntabyo nzi gusa ndabyumva sa kuvyumva ni kimwe ariko bien fait go kuwa uvuga ati yo ndizeye ndagize gusa rero mu buzima sanga bidatahuritse vraiment hariho udatahutse kuko nanje narumiwe numva muri quartier bivuga umva ni tuze dusha kubazi n'abatipe maze kubadraga nta mutiba kubwira ati uko ugiye kudraga umwe ngo akwemerera mpaka bari babiri akubwira ati okay je shadi urankunda nadurukase umutwara wo mwemerera kuba twari babiri byongora okay byo kugora ariko urumva ni obligatoire yawe cyangwa wati ko birakunze urabatwari babiri mu nzu mubana gute kwara wati ko ukunda shadi umva nyene bishitse nka twari babiri umva ntabwo nabakunda cyo kimwe rero niyo ngwani hari ukavuga ati uko je nkunda shadi ukaje batorabona shadi na Dorcas mu nzu mubana gute wati ko jeshe kano msi tujyamana na shadi ejo Dorcas yako mwashaka ikintu umva ko jarazi kitangura kandi no gushora batamwe gushora nibyo vraiment gusa icyo muna cyo genda batwari babiri nyene niko nundi muntu byamushikiye ego byamushikira ariko hari ibintu bidatahuritse umutwa ndamutwari babiri umva urukundo nabazi niko barungana nawe uravyumva sawa urukundo rubatanga me obligatoire yabo ni obligation yuko ugiye gutongoza umwe iri foke batari babiri okay birakunze babiri je na mariage yangira bikunze nojamo umuvyeyi wowe yokwemerera sinibaza ko yokwemera ibintu bitumvikana yuko muvyeyi ntiyokwemera navuga ati ko kwene umwana wanje yakunze ko akunze shadi na Dorcas umutware mu nzu yande woza no mukazana nkuyu ruge bakazana babiri nibibaho nabwo ati rero uriko wita mu bintu bitabaho man kuko bati yuko je naguhuze na shadi no problem ko wanjikiriye ndaguhuza nawe ariko questionnaire yumigaruka nige nyina shadi akubwira ati yuko jewe tutakumana Dorcas sinobana sinogere kuko Dorcas yabaje ati none Dorcas hagize umwe agapfa uhagasigara uwundi niho genda kurongorwa akakubwira ati yuko jewe uyu afuwe je nkikiringa nanje ngo noca nguma muhira umva ivyo bintu bipasa sawa so bien fait hari ibintu mu buzima umuntu kwanza banza kwiyumvira ico no guhanura nka musaza wanje nk'umutipe mugenzi wanje turi mu rugano rumwe ico no kubwira ushaka umwihozo mudada ndamwihoza uwo mwihoza kuko ubwati yuko kinamkunze shadi sinakunze Dorcas nakunze shadi ko niyo ninje arazi kwanza kitangura okay twagiye kuba shadi ego kugutora no gutora ko shadi kunda muzo nyewe nakura ubonye ofuma basina Dorcas shadi we umuntu akaze kaze afisa abanyama arishi mu kuntu byenje nakunda ariko hari ibintu tumvikana umuntu umwe gusa imbere ya kamera twakora nkigano cy'umukunda gusa cyangwa umaze kumubona hanze oya namwe tu bijya nyene kujya kuntu nyirameze nje namukunde tu ariko mutipe ariko ati uri kuri tamukinogo ukibona wenyine ko si vyiza byashinga sanga ibyo yumvira sivyo cyangwa ko mwiyumvira ko sikamenya umviriza je umukobwa mugenzi we turadinanye kuko no muri kati wabo baramuvuga nka byomba urashaka dushitse gusome kati mvuga ati yuko uko telefone bakoze benshi bendabwira ati ni atari ni so uko bwati yuko ngo ndakeneye Shadia Dorcas nawe atamukeneye ni hatari okay birashitse Shadia na Dorcas batwaye kubyara byo bigenda utishe ko zamura ryama naco bo bati yuko ni gitanda kimwe n'umutipe umwe we byo gukundira cyogora nuko none okay none umvuga ati ko uramukunda Shadia niyo obligatoire kuko ati yuko mwobana umviriza wewe bo twubahane reka kunyononera ikiganiro gabanya volume urumva uvuga ati yuko jewe ngo mpaka inde Dorcas sindamushaka nshaka Shadi ivyo bintu umengana ibipasama ni mu mutwe cyo guhana cyo cyo kumubyihoza ko aramukunze poza asubira urukundo kwawe kuko gwati yuko tutari babiri nibyo kwemera okay turashitse cina ndemera gutwayeyo kwa Shadi tuagiye kwande kwa Shadi Shadi aguhaye condition avuga ati yuko mpaka na Dorcas uramwemera ko urwo rukundo mukunda cyane mpaka ndabatwaye Shanda mukunda vraiment gusa ndumva ko byongora So guys nacho fise cyo mvuga abakunzi ba Nyinshi Media ndabakunda cyane kandi thank you so much ko waravye video so mu muhanu umutipe wanyu reka nanje nka Nyinshi Media ngerageze ngenda murabe Shadia iwabo bikunze nkamubona ndampuze n'umutipe biyagire nta wuzi vy'Imana wose nka Shadia yamwemeye bagakundana
ndakeneye support yanyu. Thank you so much to watch your bavuga gute mana yajike kanchat. Thank you so much my fans kwa waravye video. Nyugira subscribe na comment aho hasi. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. My cameraman Nimero cousin izimize kamera. Ndumiwe.